Цаагва, пинван, имлэг, үндсэн үг хэллэг. 기본 어휘, Бие махбод, 신체, дух, има, 이마, хөмсөг, 눈썹, нүнсов, урул, 눈, 입, ив, нүд, нүн, 눈, хамар, 코, 코, цээж, 가슴, 가슴, гар, сун, 손, нуруу, хоорой, 허리, хөл, пал, 발, шилб, сунари, 종아리, чунари, хөлийн хуруу, палгараа, 발가락, өвдөг, мүриб, 무릎, гидс, пэ, 배, гарын алга, зунгараг, 손가락, хил, иб, 입, 입술은 입술, ибсүрүн, урул, 입술, 입술. 입술, толгой, моори, 머리, чих, гүй, 귀, хүзүү, муг, 목, дал, дин, 등, өгзөг, ондооны, 엉덩이, ирүү, тог, 턱, мөр, огги, 어깨, гар, пал, 팔, шилб, дари, 다리, хөл, панмуг, 발목, палмуг. Өвчтний шинж тэмдэг заасан үг хэллэг. 증상 관련 표현, Ханаад хүрэх, 감기에 걸리다, 감기에 걸리다, ханиалгах, 기침하다, гичим халуурах, 열이 나다, ёрий наада, нус гоожих, 콧물이 나다, күн мөрий наада, гүйлгэх, 배탈이 나다, битари наада, шархлах, 상처가 나다, санчого наада, толгой өвдөх, 두통, түүтун, хоол шингэхгүй байх, 소화가 안 되다, сүүхага андыда, цус гарах, 피가 나다, бига наада, шүдний өвчин, 치통, читун, гэмтэх, бэртэх, 다치다, тачида, хурц айхтар хүчтэй, 심하다, шим хаада, ходоод гидс өвдөх, 복통, бүгтун, им, 약, яг, өвчин намдаах им, 진통제, чинтунжэ, бөөрөнхий им, 알약, аль яг, хоол шингээх им, 소화제, сүүхаажэ, нунтаг им, 가루약, кару яг, халуун бууруулах им, 해열제, хийолжэ, усан им, 물약, мөл яг, урьдчилан сэргийлэх тарилга, 내과, ани, эмлэг, пинва, 병원, дотрын эмлэг, 내과, нэгва, чих хамар хоолойн эмлэг, 이비인 후과, ибинин хүүгва, 이비인 후과, ибин хүүгва, урьдчилан сэргийлэх тарилга, 예방 주사, ебан жуса, мэс заслын эмлэг, 외과, вэгва, нүдний эмлэг, 안과, ангва, тариа хийлгэх, хүүхдийн эмлэг, 소아과, суагва, шүдний эмлэг, 치과, чигва, жор бичих, 처방하다, чобон хаада, тариа хийлгэх, 주사를 맞다, чүсарал мадда, эмлэг эмийн санд байнга хэрэгэлдэг үг хэллэг. 유용한 표현, 병원 약국에서 Яасан ямар гих ирсэн. 어떻게 오셨습니까? 어떻게 오셨습니까? яаж өвдөж байна?
어떻게 아프십니까? 어떻게 아프십니까? хаан ч нүгдэж байна? 어디가 아프십니까? 어디가 아프십니까? ямар шинж тэмдэг байна? 증상이 어떻습니까? 진상이 어떻습니까? шинэ үг. 세 단어. 세 단어. загтнах, 가렵다, 가렵다, ханиадны юм, 감기약, 감기 약, шинжилгээ хийх, 검사하다, 검사하다, буцалгах, 끓이다, гэрийда, сав суулга, 냄비, 냄비, нүдэ нэх, 눈을 뜨다, нүнэл дэда. толгойн юм, 두통약, tutun яг. хоёрдугаарт 둘째, түлжээ. Им уух, 복용, бүгён, хугарах, 부러지다, прочида, хөөх, ханиах, хавгнах, 붓다, 붓다. С витамин, 비타민 C, витамин C, суулгах, 설사하다, солиосоохаада, гараа үзэх, 손을 베다, сүнэл педа, хоолны дараа, 식후, шигхүү, им түрхэх, 약을 바르다, ягл парида, тарилга, 주사, 주사, тариа хийлгэх, 주사 맞다, 주사 맞다, имийн бичиг, 처방전, 처반종, нэгдүгээр 첫째, 첫째, эмчлүүлэх, 치료받다, 치료받다, 카페인, 카페인, нусаа нээх, 코를 풀다, гөрөл пүлда, ухах, 파다, пада, халуу оргих, час хийх, 따갑다, тагавда, ардын эмчилгээ, 민간요법, минган югбоб, хадгалах, 보관하다, бугуанхада, эдгэрэх, сайжрах, 완화, ванхва, хэвээр байлгах, хадгалах, 유지하다, 유지하다, найтах, 재채기하다, чичээgi하다, үр дүн, 효과, 효과, эрентгийн зураг, 엑스레이, X-ray, дуудлага, 발음, парам, дуудлагын дүрм, им, ин, ил гээгүүлэгчийн ард, б, д, ч, г, с гээгүүлэгч орвол, дуутай сул гээгүүлэгч б, д, б, ж болж дуудагддаг. 담배, 담배, 만두, 만두, 공부, 공부, 알다, 알다. 1번, доогуур зурсан үгийг анхааралтай сонсноо. 대구, 대구, 침대, 침대, 지하, 지하, 진지, 진지, 장미, 장미, 공장, 군장, 비옷, 비옷, 갈비, 갈비. дараах бичлэгийг сонсоод чанга дуугаар хэлээрэй. 연구 결과가 나왔다. 연구 결과가 나왔다. 침대에 앉아 있어요. 침대에 앉아 있어요. 담배를 피우지 마세요. 담배를 피우지 마세요. 관광객들이 많아요. 관광객들이 많아요. 관광객. 지급제를 чанга дуугаар уншаарай. 오늘 친구와 같이 숙제를 하고 공부하려고 합니다. 오늘 친구와 같이 숙제를 하고 공부하려 합니다. 그리고 준비물을 사러 문방구에도 같이 갈 겁니다. 그리고 준비물은 사러 문방구로도 같이 갈 겁니다. 오늘 저녁에 한국과 중국의 농구 경기가 있습니다. 오늘 저녁에 한국과 중국의 농구 경기가 있습니다. 친구와 농구 경기를 보면서 만두를 먹을 겁니다.
친구와 농구 경기를 보면서 만두를 먹을 겁니다. 재미있을 겁니다. 재미있을 겁니다.